Postojao je jednom vladar koji je još kao dijete gledao kako mu se dvorska gospoda međusobno ubija za vlast. Odrastao je među izdajama, lažima i strahom. Sa samo 16 godina okrunio se za prvog cara svoje zemlje i tad je sve krenulo. Bio je čovjek koji je pisao pjesme, pravio zakone i vjerovao da ga Bog lično vodi, ali bio je i isti onaj koji je u naletu bijesa mogao da spali cijeli grad samo da pošalje poruku. Stvorio je tajnu policiju koja je jahala na crnim konjima i sijala teror. Vodio je krvave ratove, gubio i dobijao carstva, a onda jednim udarcem sopstvenog štapa ubio nasljednika. Pričalo se da je imao toliko izopačen osjećaj za ljepotu da je, po legendi, nakon što je izgrađen veličanstveni hram u Moskvi, naredio da arhitekti budu iskopane oči, samo da nikada više ne bi mogao stvoriti nešto toliko zadivljujuće. Imao je jedan od najčudnijih nadimaka u istoriji. A taj čovjek bio je Ivan Grozni,